kalau kita tengok kan, payment gateway ni dia ada satu group yang akan fokus dekat government contracts. Ada satu group yang akan fokus dekat corporate deals. Ada satu group yang akan fokus dekat offline, chain. Ada satu group yang they all have to find their niche and survive within each niche tau. I see. Jadi sebab apa saya nak masuk dan tambah lagi sakit badan kan? So initially is kita nak buat satu sistem untuk support payment gateway where we can actually connect to multiple payment gateways. That's the whole idea of chip sebenarnya di belakangnya. Cuma bila kita pakai bill pays masa tu, kita bayar service bill pays, kita bayar kita pakai payment gateway lain apa semua, tapi bila kita tengok, bila kita compare, tak ada satu pun payment gateway yang actually boleh betul-betul fulfill kita punya requirement. Eventually kita terpaksa pivot lah. Kita terpaksa buat payment tu baik kita terpaksa kita buat sendiri kan. So the initial idea is to be a supporting added value provider to all these payment gateways. Bukan untuk buat payment gateway. But circumstances memaksa kita untuk buat payment gateway eventually. To be able untuk kita control untuk kita ada seamless embedded finance experience untuk SME owners lah.